عامل لك محضر وعامل قضيه. ابعد يا عم، ما تاخدش الفرشه يا باشا، ما تاخدش الفرشه. اسمعني بقى، موتني بقى. هو فين يا عم معاك سوق يا عم؟ موتني، ما تاخدش الفرشه. يا تعالوا معايا يا عم، اسمع كلامي. انا يا باشا انت جيت قلت شيل الفرشه، شيلها ماشي. هو بتاع المرور ماشي بتتعبنا ليه؟ بس بتاع المرور يعني بيحكي بينا ما بيننا. والله اسمع بقى اللي بقول لك عليه، اسمع بقى. اخلع يا عم اهو. هتيجي يا ابني. والثانية اللي نزل انا واقف اهو يا باشا، انا واقف ما مشيتش. انا واقف اهو، برافو عليك، ما مشيتش انا. برافو عليك. انا واقف. هات الثاني، هات. بتاع المرور ياخد بضاعتي ليه؟ بتاع المرور، بتاع المرور ده اسكت. ماشي، اعمل محضر بالواقع دي، اعمل محضر بالواقع دي. هو بتاع يا باشا انت بتقول لي ارجع ورا، مش انا برجع البضاعه ورا بشيلها. مش كنت بشيلها، هو بيكتر معانا ليه؟ هو في محك هنا. انا عايز اقول لك كلمه واحده. لا انا بحترمك كده كده، انا بحترمك، بحترم اي حد، انا بحترمك. مش هتقف هنا تاني، مفيش وقفه هنا تاني، قسما بالله ما هتقف هنا تاني، قسما بالله. يا باشا انت عارف بتقول ان انت ما قمتش هنا تاني ازاي؟ عبد الرحمن ايه ده؟ يا باشا يتاخدوا يتعمل محضر يا بلطجه، ده واقف